دم باشه وال دم باش. قاتو جوره سال هەڤڵ نها vê derê pêşberî me çeteyên Heteşê û çeteyên devleta Tirka Dakereyê êrişekê dijwar wisa dixwaze gelê Kurd, gelê Ereb, gelê Sûriyan di qirkirinê de derbas bike. Hemberî van êrişa niha tu nöbetê digire rexmê berf jî sermayê jî ev çi dihêli ku dosa nöbetê bike tiş ku derê hêz digire? Vê hêza te, vê morala te, vê coşa te tiş ku derê digire? هزو مورال کمی کو هم دگرن هم جی سروکی خود دگرن هم شری برتی خو وی مورالی دگرن یا دیمی جی هم جگل خو کو ایرو لقادانه برخدانی کی مزن پشکریا شربان خود دگن هم جوان دگرن یا سیمی جی برخدانی کو ایرو لحاله بهاتی هات مشاندن مجوینا کینو هر صد هندره مده دا آوکرن هم هر دمی شوبداری اون حوالانانه تایبتی جی حوالین کدو داره ده جان خو فدا کرنه امیرو شوبداری اون حوالانه و می حتی داویجی لسر شو پاون بین حیا نقطه خوینا خواه داویجی ام ناهلن یک دجمن یک چتاین داعشه یان دای هتشه یان جی دولت ترک گاوی خوباوی جن باجار ما و گل مدناب قرکرنی را در باز بکن امی حتی نفس داویجی لبر خوابدن جی تواهی گل و شروان را سرکفتنی دخوازن نها gelek ciyadem vek Pampaholê vek Raqqa gelek Daişî reviyan yani ev erişê çeteye ye çeteyên ê Heteşê Daişê û ê devleta Tirk e rexmê heqo erîş û komkujiya jî cîhan bêdeng e devletê navnetevî saziyê navnetevî bêdeng e ji bo wana çi dibêje? Yani جبون دولت ناونتوی یعنی حتی روزا ایروزی به هر دمی به برای جهانی خانزی آرتش آمده بن یعنی جایی که کو بر جهانی آنده هب دو داره در نزیم مده اما ایروزی ایریشن گران لسر تبگر مجد کرن لسر گل مجد کرن رقم وینا دیساجی بدنگی که دیدن نوا کرن او بدنگی ها دیده دیار کرن که جالی چتای و دستک داینه که پر مزن و تداین